između dva stopera Hajduka i Erceg je još tamo u blizini, zajedno sa Šarljom. Ovo nije dobro. Ovo nije dobro. U Beču je počelo suđenje bivšem austrijskom kancelaru Sebastianu Kurzu zbog afere Ibiza. Kurza i njegove bivše suradnike optužuju da su davali lažne iskaze u aferi oko primanja donacija od stranih investitora, kojima su i namješteni natječaj. Nakon izbijanja afere i ostavke u stranci, raspisani su novi izbori, Kurz je čak i pobjedio, ali na kraju je pod pritiskom javnosti dao ostavku prije 2 godine. Sinoć oko 2:30 trojica mladića, od kojih jedan maloljetnik, ukrala su u mjestu Srebreno u Župi Dubrovačkoj autobus javnog gradskog prijevoza i njime divljala po cesti. U suludoj vožnji oštetili su jedan parkirani automobil, semafor na raskrižju i nekoliko stupića. Ja sam pre početka sjednice dobio informaciju da će našu opštinu da posjeti austrijski ministar Sebastian Kurz. Ako zaista dođe do posjete građanoga Kurza, ja bih zamolio da onaj koga primi, a to će ga primiti predsjednica opštine i narodni poslanik, da se ne otimaju oko primanja Kurza, već da ga prime na dostojanstven način i neka ga prime etno. Neka budu narodnoj nošnji, mislim da će Kurz to dobro da zapamti i možda će preko Kurza da dobijemo i donaciju. Znate šta? Sebastian je dosta toga doprinuo je i Pećini Rajkovoj u Majdapeku. Da li su oni sa Kurzem imali neke druge dogovore, ja ne znam, ali treba iskoristiti sve što je moguće. Sa dobrim Bemužom bit će još i bolje. Golden Pacific Productions представляет «Огненное дыхание». Привет. Привет. Дал дома, дал ушел.
День как день и не больше, только дольше этот день без тебя. Я уйду. Tamo nazvali RTL i rekli da imamo snimke, čovječe. Gle kak ih okreće. Isti tip broda. Samo ovo je 50, ne znam. Ovo iz policije budu poludili sam, čovječe. Inače je prošao mama jedan brod koji se zove Magdalena. Odlično. Ne sjećaš moje Magdalene iz mog vrtića?